Kajingkiu kabay boarding electric hapo kajala kalalong kabay syapalat. Kani kajing penkiu ya kabay thang boarding electric hapo kajala kala kata sibun ya kipai ba. Dang ha kasipo tarik November arajar arpusal. Kasang hito kala legbo jing tho ha menteri katanat boarding ka sorkar jela. Bandawa ban review lani ban pejbiang. Kenang baka nombok jing ya kipai ba. Namar kadi kajing penkiu kensan bat palat ya ka boarding kan kata sibun ya kipai ba. Bat kila ay poru hadu ka live tarik November arajar arpusal. Bagian penbej ya kanikakam. Henry imat kata kajing lek ya kenduk jong hitu kam seiso bat kam long bat kem snap satya nama baka cingkiu jong kabay thang boarding elektrik kala nang kiu man lau benai. Kumta sa hisen ni karpat ya kaseng hitu basnobha ban podin biang kumba pilapan pau hakirsan sosial media bapi aipor hadu kalai poterik. Kenang bagi paiba kenomat ya kajing Habang ipet ya kan dikadau balai baka sorkar ka penkiu ya kabay thang boarding elektrik hapo kajela kadai namar baka dabram. Ngaso lungo akumno kasaram habaki paiba ki siulot man ubenai. Ya ki bom siuru ki ot lane disconnect no. Sa aipat kapisa kabasiu ki paiba man la ubenai kalek. Niladai banyak perkat bha ya kan kakam namar ka jingkiu ka bailat menta ubenai kalalong palan. Kum kipai ba pihun se habadabram ka sorkar sa kejit na ngi kipai ba. Haat lada ngim jusiu ya kabailat te kadaiken bangin yasiu. Henry kipai ba kendai po persen kisiu tikana man la ubenai. Kajing kali menta kalong sa kapisa ba kipai ba kisiu kalek. Tungin ya pet ya kajing siu bailat thamai. Kadno ngidai ban siu. Kajing siu balabu kadar balabu tikana nakabenta kinong penankam hapo kari kalakiu naka prapo tengka si kilowatt si benai sya kakandai po tengka si kilowatt si benai. Kadar boarding nakabenta ki sispa teliki unit bandingkong kalakiu na kasau tengka si kilowatt sya kasan tengka poin san pusan si kilowatt. Bat kador na kabenta ki sispa teliki unit ki bahaden kalakiu na kasau tengka poin sanpo si kilowatt sya kasan poin rupasan si kilowatt. Kajing siu ya kador ba lapen kala lapen pau haki bil na kabenta barok ki jaj nong tiet nado ubenai naiwing arajar arpusau. Ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission MSERC kala penlong yakini ki jingkala ban yahap bat ka National Tariff Policy arajar kan reo. Kabaong ba man la ka kerdan jong kinong penangkam boarding kidai ban siu ya ka jinglot kabalong plus lani minus arpo persen na ka jinglot jong ka boarding. Ka MSERC kala penduna ru ya ka jingket jingba hakaliang kapisa tengka ya kinong penangkam boarding hapo kari. Ta ka papenhia ka percentage jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited. Cost supply ka pakisiu na ka knai pasau persen haus nam arajar apply arpusau sya ka prapo persen haus nam arajar arpusan. Wat laki ni ki jingbu renti ya ka bala penbet pa kipai ba kidai bansiu. Henry imat kadang don hang ni hang tai kajing bombet bombiang. Namar kajing penankam ya kilat hapo kiying kalong kumju malau benai kadba. Kidon kipor, kidon kibenai ki baka kiu. Mbat kidon kipor kaba kine banong bakan hiar de mjulap kum kata. Kum ta ka syong hangi kipai ba ka kabangi de banle. Langin siu snap ni mano ban siem jingkit kli ya kani. Namar ka jing kalong ya ki longyeng long sem ki pamat ki jing jenjar. Namar ha kini ki sngi. Nitep baka jing yo jingkot ka hiar hadu kata-kata. Ka bela ka sngi ka trai ka kataru ka hiar hadu kata-kata. Tilada ka sorkar kan siu kejet sa. Kan siu dawa nangi ki paiba. Hatu kani ka jing
kan kata ya kipai ba ne kan kata ya ka sorkar di kumta ngasania nga EFP kum kipai ba kum no pi perkat sano pin pensno ya kan kakam namar kan ni kakam kala dai bangin le ai namar bansu ngap kajing kapakraw kan sanangwan kan banami kisni kisnam kublai sibone ko por jong pi